to je jedan veliki problem ne samo vozača kamiona, nego i ostalim ljudima i građanima iz Zapadnog Balkana. Kad prolazi granični prolaz, onda vozači stvarno imaju pravo da se žali, da se blokiraju te putove zbog toga što i dalje mi u Balkan tretiramo kao građani van Evrope i to nije to dobro, jer to ugrožava slobodu kretanje, slobodu ljudske prave, jer bez obzira da li mi ovdje živimo u Kosovu ili živimo u Bruksel, mi smo ljudi, svaki, da li je to radnik ili umetnik, i da li je to privrednik ili politikan, to svaki želi da živi dobro, mirno i da ima svoj standard života. Ovako, Evropska unija ima druge standarde za nas, to što je uprotiv ljudske prave.